Halapaini tu ka whakamatala Honani whiroa mai whaingata No noa tawa ke whai ana Me tatalo moe hotu hei lala Halapaini tu ka whakamatala Honani whiroa mai whaingata No noa tawa ke whai ana We tatalo moe o tu hei lala E wisai, Rawakapo, Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto, Na maunga ki e tai pono Na e toko, E whanua, E tupau o hapai ki o lunga Ke malui, Me olunga, atonga ni o whai o tupu-tupua. Utulaina o tumatanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utukalonga luko e hakeanga, utulaina o tumatanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utukalonga luko e hakeanga. He wisai, Rawakapo, Amasi mohono fuloto. Kaneongo, Eneto, Na maunga ki e tai pono. Na e toko, E whanua, E topau o hapai ki o lunga. Ke malui, Me olunga, atonga ni o whai o tupu-tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, Rawakapo, Amasi mohono fuloto. Kaneongo, Eneto, Na maunga ki e tai pono. Na e toko, E whanua, E topau o hapai ki o lunga. Ke malui, Me olunga, atonga ni o whai o tupu-tupua. Kokori ke o kufa mo e he talamalo e whanua ka mai ngahi talawhatapu kutoa pe whatapu atu pa mehin. Talangata e teo o whai ki tō mama o ka tā e whainga maari e koe ni. Ke whahoka toa e tau prokalama koe i a whatwhanua whao ki he weekend. Malo mo e tau mao ni kamata anga o koe ni pe ko whaampe ku wongolere e te tau prokalama ka tiki mautol. Ki a whetu ki lawa whanongoa mai e tau prokalama ka tatai lerei mo taitai loto whiwhia koe ki he tau prokalama i e ahoni. I he taim tatau ko whiwhia ki taitai lerei ai Mr. Apolisi kaula pe pikala pe me he bimi hapai eu o kune lotonga i hapai pe ku ma whenga pe ke whahoko te prokalama ki a o atu ke tiki mautol mo e whatawanga pe ku malo hi apito ai interneti me i hapai lava ke tau whihoko taki ai he tau prokalama i he hoa taha koni te tau hanga atu ki ai. Piweni malo tau mao e ahoni pe ku whiwhia whokono taitai lerei ko ke tau prokalama mo whewehake piweni whewehake a hapai i he tuu ko ia i he ahoni po tui pe ku whalata ki e bati ki hapai e whanonga atu ko ia he ngā ue ki hapai. Malo talo so pa malo ma ho me whainga mari e. Koe. O whanga te pe whatapu.
o ia tale mai mo u ha pe a pai Koi. ko ta ho ke tau mo mai ke ni ke ko ba pa yo ko ngai se ves ko paprika na price Koi. o un tene o mateu teu ke teu ko ne conference pe mo si o pe ke ngai angai tu a fangi paprika na price ko me he ni mai ha fo tu ga o ke ka ko yo o ko lava teu mo fokat ma to ka ma to fa le he pule lo Koi. e to mahino ha taimiawa ke patseti e mahino tari folofola e pulelo Koi. Koe tu fuke tai ni miu hange ko whamatala, wholau mo whahoko tatu e whito ta whaaki koe ngai businessi. Koe i whehu i ta lewa he ta whaaki koe ia i he i ai. Koe whiri ka kau poate ki ngai poate koe public enterprise. Oku kawai ha ni i he system koe hono whiri. Oku kawai ha ni i me hapai mo wawao pe koe me whiri pe poate me tonga tapu koe ngahi potunga ue kuna i tonga tapu koe ngaki whai ngofua ki he taimi whakahama ngai mea pehe. ko se hui le ne na to ga mai o ge ni o to sio ke na tula ona fuare ko public na price o ko fili fo yo filipe to ko e anga mai ni be ko me ka to be ka fe be me to ko potunga ue ko nga polisi ko toki tau i be ha pai mo wai ka ko se ko na ko ha ke nai na identify ke na ko taimi ke ai pe haki i kau poate ia ke nau tokanga e u patongia o e public na price i hapa ini Koi. ka ko mau inga ko e hono o mai u isi o tala no ai fante pirege ki lava ma o me ko inga le e o e me anga maheni pe foke ai u fa hok fatongia mai ki moa o ka foke ai to folo ko ni ka matanga e o fare le ko na e ne ui ke tau ngau ke mama whaka ata mai ke palani anga e tau whotutu ngau ke ne tataki he palani anga whaka more ke tari ui e whai toton lai u ngai nau ana kau toko ni apito ke whatara no he public na price e ki wholau gani Koi oku iai foki ai na ta whapol kalama foki tau waia i he poate pak mahino bea ko si na ke o si mea foko whakaha ko o si lava ono whiri ona i poate ange ko whahao fia e paanga e me taha miliona na ki te talanoa peke ai i he press conference pea he foko talitari ke ave ke ne awhio o koe ko ngai oku whai ki ai ko loto ke honga mention ko ngai na uwhanongo i he whai ki eke na i toku whahoko pe amo e loea i Nusilani na le Santupo e loea whalala anga ini i he ngau e whakaloea te tau pe ngai mea ki mua na whahoko na e ngai hopo na e whai na ne toko ni lahi apite ngai mea ko ia kaku loto pe ke honga o mention na tu neongo na ta ospolo kalamai ko inga he ku mahu inga pe ki kaka na uwhi mai whihui koe ni. Ko konga kou sio ki ai, ko ne pehe o totonu, ke whakailo e he kau tarekita poate koe ni whamalolo i, e pure anga. Ai pure anga, ko uhi ke lava pure anga o na wako ai, ke nau nofo ki he lao, ke nau poto he tau ki he lao. Aia, koe konga ia o ko loto ke eke atu, ko interview ko na fa ko he le tio ko ni valfit poni nima o me no fo pe fa kau ko ne pe ko me le pa ni hanga o fa ai e ka tari kita ko na fa malo lo na tolu ke na hanga fa ila breanga nga ke fa ila breanga he to he na to tonu ke nga ke lava breanga ko ni ke na wako ai i hono tau he lao me ko ni stu to ne hanga ko to fola ko fai. Ka koe konga e ko loto ke whiu ia tuka koe. O ku ia hani i
na malolo ko me po ade ko na os fetu takia tu ko nga hi frailo po nga hopo pe he ko na fai ko nga ko no ko na malolo ko me po ade ko ye solo ko ye wi lo ko enkol fe u lo ya ko na ko ye mai no ya we ya nga ne to fa kau mo ne te ke frailo ko ai ke frailo hai e kono he ilo mal pe ko hala e fa mandala wan ki ai pe ko ne loto tangi pe ko ye fu mai no le ga te pe ko ka puate na fa ngata pe ko isiwe he ni ko expire pe no e now kontureki pe ka ke fa fo o ka ye wila pe ko ne nga ke now mai o fa ilo ko tui mana o slave ki moa na hanga pure anga ke atika o fafo e na ngai tatau be mo na usaini go ko pure anga ke atika ai malai vakapuna kontrole ki go malai vakapuna vavau i taimi o ka ia na mafai o na u ai wangi go la ko fatano go ke atika o ko ge mo i misini go foi toko pe toko ki waf ke na uhifo ai fa ka mai ka pases fo ai o ke o hinga ka o ai fa matala ne pege ke fa ilo i pure anga ke ai fa ko poidia o tui mahalo ko no interpret ko o hanga he pure anga ke atika fa lolo na kontreki ko ka wiga ya na mafai ge na komite pure anga ai asfoge ne fa matala ko contract ko ni ai ka tare kitana fa lolo ai ki sunne wafe wano wani ma fo kene ta kona be ko fo no fo I fa no fo na tol ko ke na wa ki sunne wafe wano ta angi ha uhinga hange kune fa matala fo ke tu ko lao ka fa malolo tare kita ko pau ke onge ki uhinga o mai ne tari mangai uhinga pehe aki fifa kau ko na contract ki to osi ki sune wafe wano ka ko te ke hefo ke fa matala ya mo o mai ko ke pehe ia aku hanga ko fa matala ko ke o mai na expire na contract ya na to mai no ko ke a u ki sune wafe wano oi na contract ki no molo nai totonu ke os i he a ura ki ko o maasio o tauni tai foi tai mo nei ke te kai mahino ku pa hue vote of no confidence os ka fise pare mia pa na uile na to ka po ate o fa fo ko veo e ka go solo o ke pe na sincere na genuine na fa ye la mari le la mari la fo no la mari ko poto because self interest be ke protect ai interest ai na ka o poate ai ko ragi ho pe ai por an ko ni o fai to ton kapneti ke ne nari fai to ton kapneti ko na ni hanga o paka mafai ke paka lolo ai ka poate ko ni ai ko no within pe foi to ton kapneti ko ya pe nari fai le vai foi contract na o sai ni he foi taimi ke te ka na uri na u ke whakahoko pe poate ka reo ke ose na original ka kontureki
Kako whaawea tātari soni ke hau ia whai whairo. Kai mako koe whakaukau pe koe whenga pe ke whakamalohi i pe ke make sure oku mou nofo he lao. Heku he nei oku ai pe ke mai oku paktau taina pe foke tako toke nau whai whakaukau. Kuai mai ne a mai post nei whakaukau pe nari soni i he whakaukau ta tau pe oku totonu ke toko lahe kau mata i tohi lao i he whare area. Ke ungahaku ne sio ki ai oku vai ai whare area ko ngā hau si ki a kau mata i tohi lao. Ko ti mahalo ko ngā whok ko tō wholofola mau pe tu i une tō wholofola mau pe ke pure i te mui ke konistu tone mo lao mo te take a whare area. Ko ti maha ko oku meme hau he laine ko ea e u whakaukau ko ni pipen. Ko te pure ilere kita ai koloa po tu hau e whanua u. O koe ka mea ke tau tōni kita he la. Ka hapau te ke whailere i me koe kai te ke mau koe i a lao. Koe. Ka koe ai koe ke pehe koe o ton ke tōla he kau lao i whare area. Koe foi totonu e meife. Koe totonu koe hui whare area koe whiri he kakai. Ka pau ka tamaloia koe ke mahu i ngā ia. Ke seve interest e kakai. Ke hao alo whaka mama kakai ke nau whiri kita. Kei tauntangu tupe koe ho fu sea maulunga tala mai koe tamalao au totonu ke hui whare area. And do nothing about it. Koe hala whanonga koe tō pe koe pia ka tō pe pau ke ahano. Pau ke ahano hala whanonga, pau ke ahano whi lau. Tau pau ke ahano purpose hono tau mua. E kai te tauntangu tupe koe ho fu hai ho si o pe mai koe loea au totonu ke hui whare area. Koe ke pehe ia. Get off your high horse. Pake alo convince kakai. Oku ke hold e nau interest ke malu i nau tol. Pake whei lau ki ai. Ai koe palpare mai me he kau loia koe na. Nau whakape na toko koe loia na tō pau ke tonge nau i whare. Kau koe ke pehe a ngai ai. O tau tui whau wha pe e whotu me whakaukau. Ka koe ne tuu whoki at the end of the day e whakapa i pe e taha katoa e whiri a kakai koe whi. Koe whi mea e une tite mene homo huk whare area i novema. Koe whiri a kakai he. Koe tui koe campaign ko tau pek mana tui koe campaign koe na toki osi campaign e te wafe wataha me whiri si i. Na toko lahi pe kau loia na nau kau he kantite i di. Ko tui but the end of the day ka pao mahu ngai e kakai ki whahua kakai kau loia ki loto ke tau lahi te nau whahu. Ka pahe kai kai ke nau whahu. Ka koe ke hui ngai e wesi ai e ngau e whare area a whakalao. Tuku ke ka pau oku lahi hanga hi mau lao ia oku nau sio mai na doria i he loto i pure anga aha ko ia ku. Oku lahi ha mau lao ia ku mo whahoko ka koe ke ilo whuki he kakai mo ma tō sio atu ka ilo ia tue ka ulo ia Pau totonu paku tau sio atu leu veri tapite u whakanga ko ia. Io solo koe whakaanga o ngai pe koe lau koe mea iron sharpen iron. So it's one man sharpen another. Aia kapau koe posisi dia ka ulo ia nau pe ulai mau lao. Nau mau whai whakailo. That's how you sharpen another. E kai te ke taunangu pe ko hafu te sto ini o la lau pe ai mo whakaanga pe me ai e fu te sto ini o. Kai ke hao o whakailo ke hunga ke. Ke ne hanga substantiate e te allocation ni. Ke osi koe te whailo, sio koe mena tātou mo mauma. Kau kai ke te taunangu pe koe ki tai a lalo ni o pe mai e mo mauma la. Pakai te au kita ave nau tolu ki. Ki whare hopo ki honga ke pulu e te whakaanga wai te. He koe te whito whoki.
Ko pau ke te hau kita o malangai o to e te kaweinga po ko te tau mua ki he kakai o kai ko ha fo i campaign no sinia pe mai ko loe au to don ko i fare ale ke ka pau wai ke ho uinga o alu i fare ale ko nga ko kakai ko inga be ko interest pe ko ke connect ho mafu ko mo lo to mai kakai ko ha be ke ha ko tara mai ko au ko loe ko to don ke i fare ale ha nga we i ho ala fo donga e we ja hata haya e puna e abe me ha feitu ke ha feitu ko i hala fono ko to ape ko i kuanga ko to ape destination ko to ape o ku te ngā we destination ko ya o kai ke te puna e a e whakao vare pe ku te Koi tu foke tai ni mi ku mahino ai whakaukau ia o mai koe aki ke kaupua te ko fe ai taimi ku mahino taimi e whahoko mea e ngā hingoa public ki kakai whanua pe mo ngahi poate takta pe ku kei whai pe process pe hano konga wha osiko ia pe mo konga taha o guai foke ai hano whakaanga ai konga koe ni i taimi koe na mo whamatala koe i press conference o pe he ko ku osma uia ka toi ke ave ki he tu I ke ne mamata ki ai ko konga ni taha o guai hono fehu ia wai o ku mohanga I o stress ki ave ki he tu I o koe ki asia I he lao me koni stuto ne kwai ak beha mo mawhai koe kabineti ke mo wau geba mo hangarewa o mai ke kakai whanua mahino le be mo to ko ka pa fa e tu ia e na be mo e foto to kabineti na mauinga pe ke fa e ko ha no hinga he mahino mai e whalele koe pureanga ko osi ne nau ne ai me ne kai ke fe mahino aki pa mo ne afio ka ti wa dai lau ko ni sol ko kala no ko ke kau kui na whamo I e sisu ne ya tu ia he lau ke pau ke mu te foku ma fa malo ki ai kana to tahape na foki mai na elele I ange ai ne e pe ke neongo ko sisu tele kana elele I ange he tahana te foki mai o sanga ne afio mai mafai ka tau tol o smahino ia ka elele I ange ka pau o consult e umea I mua o toki o fe paki o ne o si fai befe mai noa ko anga e whakaukau ai pare mia e ono whare le mea koi me kabineti ko ki usata ko hai pare mai ke mau e po ate pa te piat ko e ka po ate ni mau fili ko ngai tunga whakaka tunga tau kei e ko mea ko nai mahino mai he anga maheni mai ko hai pe nai minister I he public enterprise ka pago e whakafonga tonga tapuano tok whakafon pe kau tonga tapuano e poate whakafonga tonga taptolu tok whakafonga pe whakafon pe tonga taptolu ene uhinga le vai au ko ai le vai hoa mawahe ia ai pare mea mo kau kabineti ke issue pe mahalo ko taha mea na nau toka ngai ke ai e umea ko ni ke whamahapopo ke whi mai no aki na ka kato pe tonga ta fitu e kau puate o koe ke usio waha mau ai whiongo ngoi kai lava ke follow e ngā ue whahau ko le rei ai whatongia lava resto ai whalala ai nea whio mai ke kau minisaba pe ke kakai wape whake u whakaukau ia unau pe he koe lahi ange koe hono ave u mea ke whawhalala pe mahina whakaukau mo o mai
ko tu ko ta ia e palopare mana e hoko he pureanga ko osi o a o i peke ne osi ko e pureanga ko si ka ke lava fai hoko le re fitu taki mo ne afio ka fa fo ni hia he u me na fai hono fa matala ke o fa ka tu i he ta ma ko ngana vai ku a fe hala ki ka tu ki tu i o go fi me ga ni ai be fu mama o pita pe fa hinga fa ka ia Amain ka ba go be aga to fili mai tui. Oi de go ki ko te si ko be go ya ngai le mau fo tu. Mau. O ke kawe tui ai. Even te ta ko la mali me go ni. Ko go pal mana tau fo mai ai. Mau inga rewa ke tau fe ongo. Oi ta me mau ngo to ton nge mo anga fa to kanga. Ko to fo la ko ni ta pu ni mo to fo fo ava. O ko ne hanga o li mai fo iafo ke tau me a fua ke ai mo fo nonga. Ne te ke to ta ke fai pe ai hato fo la. Ko mo ne ange go pe ke ko no toi pusi mai tui ke hao kawe. Solo ko ma hala ko na fai ko he puranga ngai puranga ki mua o tupunga e fe pakpaki e ko tu ko ni stutone e ko tu he pare mia pe a faga no fo hene afio o ke ma uia ke na fe ongo ngoi o ga ye fe ma uia ke pe atu he pare mia o ka ya no mafai bona Teta hoko ki he konga koen ko to folo ka ki mo ai ko lo to be ko ilo foko fai ai conferenis mo u me be o ku lo donga le conferenis va ma ko na te ke fai conferenis i ha pai fe da u pe puna aki ko ia lulu tai i service ko e kakai i nga fe fola aki ko ni ki he u conferenis ku fai ki he ngo motula ko ni u ko ange ko glau ko ke lulu tai ko lulu tai na o chimahino ne ai fai tu ni ke papapau o ku restore service me hen ki sone ko os mau ya ai mau kulotonga ngau re tai mini me sune hoko atu ai mo foto tu mau puate pong ki ai ngai foto tu ki hoko ti me sune do no na ulave pues fei tu ko e ku ge ai lolo tai me ala ni ke mau fai tu ni ke kana mau fai tu ni be ke ngai ke fa e ko no breakdown ai fai tu ni ke fai ngo fua an go no lava o service kai tok kau ai hala fononga e mohane mau mai ai ngai fomata paanga atita ko tu ko ni tai ni mi e piven ke palparema ulo tonga hoko i wa ko honga pensin ko me palparema ka te fito i ha ku wa ke tu nga pe ko te fito be u ka ta tu falolo pa palparema ia me ngai fonua ke i muri hu me tau pensini palparema ta tau benia he corruption ni ai go pa tala no go ki ai e ko no moni ko ka nai to tonu i ngai business license ni ko ha ka o ko wai nau ngai wai ai nau main function pa wai pe mo contingency ai ke au ke whakau pe kau tahaya ke nau ai ngai kau taha lolo ke o te nau alna toki wawa o se whaitai mko ia ko ngai unga ke kai aha nau mitigations Potom ke ai ne implication whaka business ia e ko ki au ko te fito ia ko i kai ke
e manage le le u me peheni e hold them accountable ai mo mai alalo ai ngai ai go sio go vai go fai u fotutu contract e area pau for business ka ge ha mai alalo e ko ha o ko e ko tok fua palpare mai ne lolo e pe mo ma lolo ki va pe mo ha pai o ko tok fua pe kau hange ko ke tokanga ki ai nga kau ta lolo e ko nga ko ke tokanga ki de kureika ai ko winga ne to ko ana ko va ko ke pai he de kureika ya no fatongia ke make sure o ku wa mai ala lo ke tai hoko i mai me pe ai ko tu ko ya ku o ku ko tempo alo e pe he ngai ta tokanga ngai fe tu pe he ka time go ku la he ko pala ma ba ku ko ke sio ka ka ye ke ngai ka ta ko na so no fa le na sio mai na to fa fo ki mai ke pure anga pa ha na nga we e fai ke ka ka ke to ko ni ki na dole time o na wa ke fai pala ma ko ni ko si fa to ko ni ke pre anga i dai nim pe ku ke io ko pala ma ko na go solo vai ko pa de sio go e pala ma na a fa go iri go solo vai ka ko solo va reactive pe ka ko po ni go aku ai ta han de toria o structure systematize e pala ni fa le nga we pe ta kai lo no function e pe fa pau e ai mai ala lo ke ngai me pe ni e te hoko pe e ko ka u me ku fai to ka ngai ke pure ko ni ko nga kon ke to flofola ku o gai fo ke ni ku na u trama na tol ke tu ke tau fa tala no ke to flofola ku nga ko ke huinga pe he ka ku ka pe ma huinga ia ke tau tala no ki ai e ku me ke ngai to flofola ko ni o ko mai me talo ni o ku me ke ne ke tau lava fa fio fiai ko ha direction o si o ku mata vai pe ka fe tu fe ma o ke fa malo hi i tau ngahi mea koe ni kuai kau taki ki mo tole kau taki mo whare are tau te whiti whare are a koe ka mo tole koe nei kau minista mo kabineti ka katoa whola koe ni o mahu inga pito si o ki ai hange koe ni toi whoki me pe tole whola ia o tala noa ki he mahu inga whai toto nu koe tui maha koe pate tau whakamana tui maha poko whi tole whola ne fiha talo me wafe wataha pe o wa ha o fai toto no me ha o pe o to fola ai mahu inga ko e fai toto no kau mai ni matari ui kakato ai aku fai toto matari ui kakato ko te alo tai mi tau te funga unuangi o te alo ki ta fa ki ko me ha o pe ia he i whakau ko ia o purele lei ke tari ui kakato fai toto no mga hi elemeniti pe he Pepe anga ho bagai ke tu ko to fola i he frava ko e fare area i he tauni e piven. io wage go lau go si i mama fe unga pe e to fola mai venga o ia ki mai ko e nei fa fe hui pe fo ga hoe inga he komisiona e ku viu ke pe ko whakarea nau no fo pe he foi se te so muy ta ko o tua motonga ko ho tau tofia ko foi tau pe ko whaka moi ba foi web pa ni whaka moi o kune ui ki he all levels the society with sense of belonging, sense of purpose, sense of responsibility ai pe he koho tau Sofia ai mauinga ne ui ke hapalani ke ne tataki whakamore ke ai he ke tau tari ui ke mea tau e whatongia tau oku whakaivia mai ake tukau
Mga hi kakano re pe o me go ke ngo ke go os o si imagino se kau ma go ke fra ma po o me hele vol ko to pe society ko ka fo ke me na very prevalent fa to ngai go from far back ko ko whainga whakau koe taka hau ko pe ne phone. Ni hau pe hata hau mau haki position maalunga. Hata pe ngai pe mea ki ono ki atakai pe ono. Ko ui koe ke o hake whakaluku fua maalunga nge tau sio kita. O hake whafonga kakai o mahu inga nge he tau whanki fua foi tui tui. Whakamanatu koe oe Prefe kasi no kai ke tau kahoko whakarere tau whatongia o impekia he. Koe ne vai pe tau mea wha finance. O vai tau mea wha moilere. Physical and mental. Ai ko awe o ko amana ki lere a pita o ya ke hala whanonga mo. Ai unot tuan ke kahau. Kutege wha ke whai pehe ai ngai tō whora. Koi. E nau wahe mai a whanonga e whakaluku fua mai whaito tono. Ngahi na e pe whok mo ne lawe e mauinga ke continuously improve a liu wha politikare na tau whai. Ke ne lawa o establish hangahi tunga whakapaanga li rei. Ke lawa kai hoko atu ai process it. Ko kuanga i whakakau aku ke ne mea ka pau ko e ola nia e tau liu wha te mukalati. O toe ngā vai ange tau mea wha te mo. Mea whakapāanga. Wai mea ke tau te whakaukau. He kune pehe ke continuously improve for you reform wha te mukalati. Depending. He kune pehe kā kua pau ke waki ia hangai whakailonga whakaekonomika. O kurerei ange. Eke ngai dimension ki au ia ko ko hanga mari au ia ke ko mau inga ia au he ngai te tau tok whakaloloto ai pe tau tol time again e kono moni ki au e hoko tau wholofola ko ni hangi ha reference point baseline ke tau whanonga pe tau kongoi tau mesa pe tau i whia me baseline o tau wha mai kia ko te au e hoko no ngau e ke tau wholofola ko ni ko reference point ngai whanonga tono toi whakamamawhai ko ai whatongia e whare area ko taho ke mea na uongo e au he mahu ko ni au kai ke whai e whae tahai hono sivi i mai ai mau whakatuto hange ni au mau hange mau confuse mau tolu ko fe ai ko taingo mau longo i mau tolu me ta paka pure anga ya longo mo na tolu ya ke ya ta ki ne foto mai ke tu i ko mi ka to ke la ke tala no pa te o sang be mau te foto be mau tolu ke tu i ke ko mi ka to ai hange nei ke kia oe te tau toki uri whea peke umea koe ni e hanga tau hoko atu koe ne tau hala whanonga. Ka koe kia au koe tō wholofolau ne hanga o mai hange hafoi lula fua ke tau whanonga mo tau whaa ki ai e taim ko tō pe o tau whaitutu. Koe konga whakia au tau lahi ano tala noa e taim ko tō pe tala noa e liliu whakate mokalati koe ni na e whakahoko e wafi hongo fulu. Pek mahi no peke kakai whanua koe pure anga whakatu i whakakoni stutone tonga. Ka koe ngā kana e whakaata mai e he pe me he tu i whanua ke whai e liliu koe ni he taimi koe ia he wafi hongo fulu. Ka koe ni ku whakahowale ke whanonga koe ke tō wholofola hangi ko ke tala noa ki ai.
Ki he no hanga koe e tu I o mention mai o to fola mai aki ai whakau ko ia. Ai koe ne liriu whate mo kālanti. Mahino foki na tau o si whae tata liriu ke ango ku o mai e koe ke mo Filipe whare area ai pare mia ko ngā ke ki moana ka ke pehe pa ko omi lewa mawhai ko ia ke kakai ko haipe kau whare area ko ia e Fili he kakai. Hange ko ni whātau whola na whai ki moa ko ki nā tolu ko o ku iheni ko nā tolu na mo Fili mai. Ka koe kakai ko Fili mai ko ia pe a mai lewa whi mawhai he liriu o nā Fili he nā tolu pare mia I whare area pa toki Fili lewa he pare mia ni ka minista. Ka koe ni kune tala mai ku ne te tala noa mai ke whai liriu te mokalati ko ia. Ke whai peha no whakalere I ka ki alu e fokasi ke ta whaaki langa whakalaka wha ekonomika. Ke ngā ke hoko o moe liriu wai. Hene tu ko ia ko e hoko na eni ko ha whai whakakaukau lahin ke whai e he pure anga o e aho. Ke nā whakaukau I hawhahinga mea ke whai ke hoko atu ki ai reform pe koe whainga reform e koe ni ko pau ke tala noa I kātoa pe ia I whare area. Pe koe whatongia ia o e pure anga e aho ke nā whai hono whakaukau I ai reform for economica koe ni. Ke au is a working in progress. Koe ngā ue pe ke hoko atu hono whakahoko. Koe. Ange koe ni teu tate mea koe ni. Koe uhinga whoke e raki e tuokei te ai mau inga koe ai whare ke uhinga lele I nau pai tutuni. Pea moe mau inga koe ke taof ia whainga mea ke taof se whakatau ho si. E koe hala whanonga e te tau alua I ke pure kovi. Pea whai whoke e lau pe ko ton ke mahino ai found sin ai ho e ki. Mana tui ko whaarea ke mea koe ni ai uniqueness ai composition e whaarea rea o tonga mona wā takai. Koe. E koe ke tau pāti, koe ke tau whakapāti. Kau ku whare pēta. Kau ku ai whafonga me different dimension e tau social structure. Kai ako si o lewa nai ki he whakaukau koe o executive. Ka hanga whatoa ngai ai kau e hou e ki. Pea mo e nau ngau e ke ai whakatau hosi, horse trading. Ke te ke o mai ke o minista ngau e kau o ate whiri mo pōpou ka koe. E koe ngahi elemeni te o nau. O kou whatonga I o kunehanga o holo ke taulanga wha ekonomika. Hoko e ngai corruption ni, hoko e ngai contract o awo te ti. Soka o hake whatata koe ni. Oe kamata koe whakahoko mea koe ia horse trading. Aka hao mai pe koe kamata ia pure anga koe o pōhiwa. Pea nei le sisita kau taha. Incorporated ai party na ui koe paka. Paka whakatonga pea TPP ai whakapalange. Tonga People's Party Incorporated. Pea sea mo tokon sea ai nopeleta. Pea mo whakafonga ta. Pea koe nau huu pe ko pure anga. Pea whaurewa nau contract. I tanuhala o awo tia ke hongo sea koe. Hongo tokon sea koe. Aia koe whainga whakaukau ia koe une hanga tuku hifo. O hoko ia koe stumbling block e taulanga wha ekonomika. Ka elito pehe pure kolusi ni koe corruption ni. Aia kia au koe ui mai ke tau continue whakalerei. Kai o mai e ngai whakaukau o ngai langa wha ekonomika. E ne hoko koe ngai ngai he unu ia ke la langa ke continuous improvement. Ke oa te tau staka e fu lua pere pela he taimi ko toa pe. Kan mau inga ke tau hanga whakaukau
ke hoko e tau reform whakate mo kālaki ko whakamonu ia anga i he tau society mo i lerei pe mo tau ako ka hinga mea whakaukau pe Koe konga e taha ko nofo whakaukau ke to wholawholau mahu inga apito. Ke whahano whakatoka ngai le rei. Ne talanoa whoki mahino pe talanoa ki he mahu inga e ako. Na talanoa whoki mahu inga mo i le rei pa mahu inga mo e ako. Koe konga ini ko sio whoki he nai whai whoki reform he ako i he pure anga koe ni o akrispo. I wana e whai ai reform ki he ako. Ka koe konga ni o ko sio koe ki ai he tau hao ko ia pe neonga pe kuanga whewhia tau whanonga me whita tolu ai hao ai pure anga pohiwa tene toa hao ai ke pure anga koe ni o huaka me liku. Ai me ngahi liri ulahi aku o swahoko ki he ako. Ka i he tau whola mai o tala mai aku o mahino mai o totonu ke whenga e tuunga whakaako ke whakafoki ke tuunga whakaako ai ngahi whanua ko ia o kulahi hiki ki o tau kakaitonga. Pena behe foki he tō wholofola. Koe ngahi liriu ia na e o si whai ia i he ako. O koe ka ngahi liriu o kulerei. Fia mau ki te whakafoki ngahi liriu ko ia. Ko ngai ko sio koe ki ai. Hange koe ke mahino ki kai ko whē mea te ko reform whē o kutotonu ke whai ki he ako he tainimi. Kai lava ke ta wofi ki ngahi sistemi ako koe amuri. Whē ngahi liriu o kai ke sai o totonu ke whakafoki i he tuunga pe koe na ia i ka tau whenga. Mahino pe koe paloparema he ako o hanga e tu i o mensin mai ai whakaukau koe ki he ako e piven. Io, so koe tau paloparema e tau whenga ki tau wawanga ki hanga ine. He kohono moni e solo. Oku whakahoko mai ene whakaamu. E taimiko ko whakataha i pa moi paremia. Taime o toki whakakatoa e whakaitiki kona o ke wheu ia. Koe ke utui. Koe kote. O hange enia koe koe haa koe putui kona e misi pa. Toki ui leo kakai ke haa o whakatonorea i mai ene misi. Koe ke hila tāko haa kai misi. Ai o pehe pe moi mea koe. Ke au ia ko nai lahi poke umena mau whaahu. Nai whaahu he. A vote of no confidence. Toka ngahi mea koe ni ko ngahi liriu koe ni o hake hono o te whito hange koe ni. Ko hono tuhifo koe formua ni ma formua tuhifo ke primary level. Kai mateu teu. Kau he mea une tante e quality a ko moving forward. E kua forever from time formua of galere peia whaka primary school. Whai ako i taha ke re so ne wha. Whego e nau toki hūgo ko form tolu. O toki identify he high school e. Ai re volo e nau au sia. O teke nau meet standard. Whai ngā tā ia ke nau te whai nau tori aha. Interventions. Ke nau te whai ha whanki prokalama ke nau meet standard ke hoko atu. Ako form tolu peia. Form wha. O si mai whanau ia he kei alki loki ako. Nau. He ingat nau tori he tori foi a kau me pe. Ako foi taimensi neta. Koe taimensi ngon ngene ai koe university. Mantui nai ka ke te whahanga o ke heia. Kono o hake pe a pia kone si. Me lere a pia kone si o whalere ko university. Ko riso whai ako. O mai ko whaololo. Ka wika i ke toi aha toi nau ke heia pe ka kau whai ako. Fo ou.
ai ko foi ko ngai me une hanga o mau ai tau langa on nau e ako e kau hanga o te ai me ko nei fai e taimigo akirisi nei kai ke nei alo e fa mamafa ke toi mahino angi ai sila pa ko ko i koi ko toi ai ko no uinga ke ne hanga e tulese mata vai tau kau fai ako pe mai vulnerability atakai masive siva o Pacific ka pauna ke mana tu ik tala noa ke osko ko alu ke conference na fai Hong Kong mauinga ko ke na tolu pe anga fe tau hanga teu e fa na wako o ahoni ke mateu ke teknologia o artificial intelligence mo robotic environment o tau tahani matahano ka hoko pena na hanga lewa whakatata fo na o haki fo ke conference ko ini ko ta wako ko ke teu e tamsi ke graduate mai Muhammad Aito me ke o tau e tahao ka ko liu ko teknologia ba mo mai artificial intelligence technology o me mai na pe e tahao ai pa ko fe hui le vai mateu fe ai to tangata ko ini ke teknologia o ka pa o kuliliu e teknologia ia o he mahina pe tahao ka to mateu mai tamsi ako ia he tau tahao ai ko tahu ki me ko na o ko pe mata vai ke teu e tau fana wa ko ke na lava mit mo ngahi i mani ko o ai fonua ko no au ko lo ka tau ka tonga na mau inga ke tau hanga toka nga e tau primary school an peke teu ate ki fala la ko ni ko me pena o stress primary school o ka ke to sivia o ku social promotion me he kalata e kalasion ai ko ri no o formua ta ko formua pe ni o ku o sivi ka ko whakaukau ni he mea koe ni ai ngo te tau hanga o unpack curriculum pe ko sila pa ke momo iki malama lewa he tamsi ako ia o meeting extended level class 1 class 2 class 3 i ne peisi pe a ana ai ko tau pe ko foi imagina o no ko lava he le ka ko ia o competent au pito ia he curriculum me class 1 ki pa he hiki ake pe o hoko te curriculum me class 1 he foi tau pe ko ngai te nau mate te wai ka ko lau marie di liu ko ia na di liu ko ia ke lava o momo iki ange ai clarity o provide he curriculum ka lava ke taises fai ngofu ai fa na wako ka lava o standardize pe equalize ai ka fai ako ta pe po hai ai level po ko quality fai ako ka ko os momo iki fe unga pe very specific ai learning outcome ke ako i ka fai ngofu lewa ke ne o hakere wa standard te ako ai ko elito e diriu na fai ko ia ko ke ha me ai ke pe te ne hanga o mau ia ai quality ko ne me be une fai ko ne toko ni ai sistemi ka ke ngata ke maku pus va vean he fa na o content e curriculum toko la he ang fa na te na maku pusi pe si le vai disparity ai quality ke ka fai ako fa fala la potential ka fai ako ka ki au pa na lava he potnga ko tu hifo o awe ai no veteki o ne curriculum ke primary school
ai ko foi tau e ono pe ko foi tau e valu ko primary school o svete kia ke le volo ko ni o specific learning outcome e tokoni au pitoia ke tai ngu na huai ke ngai kolisi to mai mateu teu ko ke ngai university Kei. E konga whakene o ko whatonga i ko kulahe hono ai koe ne hiki koe ai formua alu koe ngahi ako ko smahe no pe ia ku na mea e mista ako na toki tapping fast ne o mai ai taha ngahi palo palema ko e na u whataha i koe ngofo i ako ngā koe fulalahi koe ta mai ki koe ke i kie ka nai pehe whoki he ngahi whamatala ia ko o mai lawa ke tau lau foko he media ma social media ko nga o ku pehe pe nga hiako ko muri o alo pe o lere alo fo mua o fakasi halau ia i New Zealand he nga hiako o ku nga tape primary ia i he tatau pe mo time ko na i tonga he GPS nga tape ia he klasi ono pa hiki le mana tolo intermediate u alu ia ke ako ke he ia le ai form 1 to 3 ma peto ki alu ke kolisi o ke behia ke hawe form time form 1 o na fata pe ua foki ki ai o ke fa CV i he hango ke fa matala i he klasi ono ko albe fa na ia klasi ono pa na hiki be na doria o hoko atu i he alu ke ta o ko to ape ka ko pal paren pu tau sio na hoko pe ko hili u tau fononga mai ai ko ni to pe ki ta he CV fia de klasi tolu to tolu ate ni ia bet kas fa tu ofia na ni kasi ono eu te maharu au fa kananga ka kasi on tu ono to lahi ai ko time ko to mama he ka me kasi ono ka pa to repeat o time to ta ga ke form 5 au ke no fo be GPS ko tu ka ta ngai palo pare me ta me ka ko muri ni ke pe he ia ne on pe fe de a ko te alu pe me tau to ke fai pe ma fo pe ma ia time de na ulala ya ke ai o ki bebe ya ke de na to klava pe o te le re yang ka ku ke pe ta fanga sistema ko da to i to nga pive i kai o kai ke he ia ko no moni o mo efficient yang hono fagare ako i muri e ka he ko no moni o ku i muri o ko pau ke ma o he foi mechanism ia foi sistema nga o go ia ai o quality o standard go standard ko kapau de que fato nga i go he tau education system o ai ka fai ako ia go ospe fo fitu na o mai fai ako pe le vol go fo mani o pe ai o ai fa hinga ia nei o se me pe matai to hi ha o fai ako te ke ako fa fai ako ia ai ko mata vai ia o ku hinga ai fu treke potoneki go ni ai go ke fa tala no ia ko muri o ku neongo na social promotion pe e anga o lau ka ku well tot pe fa na wa ko ia ko approach fogi a mani ko approach fogi a mani ka wa sha pani ko Singapore Finland na alu na fa mama fa no fo fa yako na hanga o ai va ka fa yako sai me nga o me nga me fa ai ke ka no fo fogi he fa yako ko approach ko na mau o hanga ko o fo tu ke pot nga yako ya mo pasifiki ko ko atakai masiva ko pasifiki ko ke na la va ka fa ke o mai focus o mai intelligence o tuku he curriculum ai ko na tuku he curriculum ko no unpackia e he structure ko solo taxonomy e toko ni ke pai ako ki hanga ene ako progressive knowledge ko pau ke na ura ki ako component ni pa na to ke ako na interrelationship analyze ngai scenario ai e whakaukau go ia te tahare wa remove fo i tono no go ai kau whai ako e go ngā provide he
he curriculum ia ai clarity mo specific learning outcome ko tau fonga ko e anga maheni he curriculum mo mai foi topic pe ai ko ke hanga he curriculum mo ia veteki mai ai ngai learning outcome ke mau ke ako he tamsi toki me ai fai ako ko engkolo ya ko ku feinga ya mamani ka hange ko grau ko approach ko ni ko tala no ai ke address ai curriculum not ka fai ako e ata kai masive siva hange ko tau tori e pasifiki ko anga pe foke e fa tala no he ko tau sio hange ko me ko ke tala no ke ai hange ko murini ne ngo ku hiki pe ta maiki me kalas ke kalas ka ko ke huinga ia una uri aki ako na to hui o fa papa i foke he system ia ko ni mo ka fa ia ko mo everything o ku wa o pe na ma una fa marka pe na to avalis pe ku pa fi mari pe ku ha excellent ene ha una hombe na tolo foka great pe pa na hiki pe moia pe ko ha pe ne mata vai e nga wore va kai e ka fa ya ko e classe hoko te na usi o be report o na una do ke fanki mata vai ko ya ko una foke ta fa tala noa na o si fai ai reform ke taunga unu ke ta fa aki ko ya ke fa malo hia da wa ko i time go a cris po i va ko ta usi o du ka pa na tau ke hoko mai fe reform ka ke au ke a on o ke lo pena me fe tu unga kwa o ke ta wa ko i ta fa aki ko ya i hano fa malo hia ko ya ka lu ki lampa mo ka fa ya ko ke na wa ko ai me ta tau he apia ko to pe veni ko ia tau me mat ka pau nai hoko at nai me uhinga le wa e tau fulanga university ke ya quality quantitative ke tau university koe te o koe reporti mai pe nia e polo pe ai quality koe pepas o ola koe pepasivi fratonton koe pepasivi he ngahi sivi kone fomo no mai fom fitu i longa pita matawai ia kono remove koe ngahi sivi ange kawa mai fom ni ma kono remove ya pe i longa lewa unprepared ke tok sivi pe fomo no pe fom fitu i longa ia e hanga fo ko sivi fo kia hange haki mea ke ne hanga monitor he lower level toki qualification pe fomo no me fom fitu ka ko lower level ko ne pepe sele mo ne functions ke monitor learning ke maino o ku wa o mai ke level go ne o si meeting I extended ko ko ako ko ke pe u dimension ko address ka ko quality of education ai go na fire reform ko ke fahanga with lah yang mo malo yang e curriculum ke ne tokonia ka fai ako mo na ngai mata vai ke lava ke tauhanga o hake ai fana ako ake to la ita wai ngai dimension fa social ka dimension fa access ai ago na ke lau ki ai fa social ai no foi taulahi mo tauiki foi dimension ke heia foi dimension go access ai fana ako ke ako foi dimension ke ka ko tala no mai foke de fio ne to fola ai quality na tala no mai quality education ai ko me go no fa ta no ai ko reform na fa i time o akilisi ke ne address quality ke mo leaving no one behind he uhinga o ku kai ke o tatau pe ai material mo me akwa ko tatau pe ko niwa pe ko kotu pe ko nukalo he glava he reform go curriculum mo ne provide consistency he uapiako ko with the option for approach ko ya tau falala pe
he ausia ai fai ako taka hai api ako taka ai o ke consistent and now na tula ya o ya ko e fa now e ngai primary school ka to Ko te ko halo ko o ko mahino ai whakaukau pa me ka vengi ko ta taimi e viven. Ko e tu ko ni te mo fok whare area ko ngā ko tau patseti. O ku te ke fuila kakai whanua e toki au at peki ai he tu unga ko ia. Ke i whakangonga kakai e whanua pe ku whewhe tau patseti pe ku ahonola pe ku tefesiti pe ku tai pe tau patseti ka ko te tau toki au peki ai. Betok mahino rewa i he tu unga ko ia tari ngai whehui ko ia. Kai o atu peke ke whama apo ma peka pau te hamea ku kai ke manatu ke eke atu ke ta whaosi aki kata toki hoko atu he taimi ka hoko mai. Iyo, koe pachet whako ni uhange ko okay ke i whola haka mai pe whake he whaifonga haka motua. Koe. Me o siloto taha e kabineti ke o spe hono whapase kabineti. Whai rewa e mau whakataha lahi rewa ki hono uniform mo ngai whakatūtū mo ke whakamakatūunga ko hanga au ia o teu e submissions ki he whaunga teu e patseti o si mahino ia kai ui ko anga maheni o si mahino e me ngai divisions ko nyo ko toka ngai o kai ki whakamakatūunga patseti ia i he palani ko whatutu atu pe koe palani ko whatutu atu o ku very veiki au pito anga maheni ai ko timani le va ia tau te fita policy pa moe fire can now provide mai with clarity ngai station profile pe moe ngai palani moe resources of now mau moe fatongia ke now whakahoko moe resources of fiema kai lava ke whakahoko kakata e koe anga mahi ni ia koe tu mai be me fale pa nga ia e lahi sirin ke nau ngau aki pea koe nau anga e nau whakahoko fatongia nau tau o whakahoko pe a whatatau ke lahi ki sirini kau kai ke peisia i ha palani moano implementations e koe whonga whakakau motua ia koe ui kone tō whorowhora o kone timani ke mahu inga e palani ke ne tataki e whakamore mo e whaitutuni. E ka pahi kai ke aha palani solo. Kai ke aha mea ke ne tataki e whakamore. Kai ke aha mea ke ne tataki e whaitutuni. Ka te tau whaholo pe iyo ai mea koe au sa ia. Kai te toki haka ke pe kita ia o se patsetia wai i loi koe hako ai mea nei winga i tau ngau he futa ua ia ke a si koe mea koe na tau whinga ke ola ai o toko ni au pito ia tau whalafola ke ni wha maupopo e hala whanonga ka koe ia o ku whaipe a manaki lelei he anga e whaoto o whatongia ka koe ki ka sape solo ne hulu fu whakapouri wani a manaki pe te tau tau lelei pe ai ngahi whahoko whatongia koe ni ka mea uhinga lelei mo whakapoto. Malo pito, pivet ko dung mahino pito ai whakatalanoa koe nu ku whai bago whamalo atu he lava ke kum taimi ke whahoko e polokalama he whiawhini neongo ku ke lotonga i hampai. Pea ko ngawele rei apito interneti mi hapai he ahoni ko sio ki he kai ki ahapare. Oleva solo. Ko staring e dia. Ko staring e dia ko kone pia tai. Ula he mea ke whakarei he telecommunication suena hapai ni. Na hala o mau ko staring e dia ki feitu ko mau no vai o. O fai ai ko te hiki pe me hen ko to loki ko te mau ki ta internet. Tako kau taha na to don ke lahi apito i tonga. E u feitu
komen ki Starlink ko nga ki unde na te pala ma ia he ihe internet di hataim ka ko lele apita nga fa fa tongia Starlink kia ene tu ko da mi ha baina aku fa malo at piben hela ba programa ahoni ofa tu pe mo nga we fa mi tongana Sol malo fa malo de kainga ihe lava ko ia tau programa ahoni aku fa malo la he ka ding mo dol ihe lava ko ke mo ka mai tau programa ko fa mo tu kia hamala ko tu ne eke mai ai fe hui tau pe time ko do pe ga ki pe mo software pe mo ne mention hingo to ta someone like Pongi or something ka ko hinga ko fa mo hamala ke mention ke hanga o mention ho fe hui because go fe hui ko ni ku mo fe hui be mo de time ko do pe ma ko programa ni o la ka hongo full o ma fa mala ala mai tari ai a piven ka o mo fe ta tau ko ya and that doesn't make sense ke fe hui mo be fe ta tau i ho mo wa fa politikari ko nga ko ke fitinia i programa ka pau o ku yai hata haki mo dol mo loto ke mo programa i foi issue ko ya o tali le be au ke mo fa hoko programa ko ya ka lama ke ko ga piven ke programa mo ta ko ya ko nga i time pe ku wa bi fuge o programa ku atu o ku mafenga pe ke fa hoko atu pe time go ku o tau fe ia foi issue tata i time ko to pe ko ke make sense ono to fe ka o atu pe tari tata he time ko to pe he ka fa no programa ko ka pa ko fe i pe ia ke Amerika atu email pe piven hono tarito don ke alhanga don pe ka piven ke ne hanga pe ia o atu email kai tuange ai kakainga ko na panong heta programa ke na fanong pe i programa ma winga pe u fehu i ka ko winga ku kai ko fehu fo o fe tata pe i time ko do pe ko programa ai tota pe ko no ko pe ko fenga winga pe I think ku ke fe ma ke mo ngawe aki ai vipon media ko konga i mo fe au hi he u issue pe he ko me ko ke fe hu i mai te ke atano tari ko fe ke o mai u fe hu ko ia lava ke fra u ia ki he minister ke lava ke o mahane tari me o ko to tone ta ko to ke mo o mai ha u fe hu i ave ki ai tata pe ku sai pe ko ke sai o ku o fa fe ke ave ka o e toto repeat pe the same question all the times going a he fono programa ia he fiu tata pe pe ko hinga ko fa mo dai ko di ma ko hamala ni hanga o mention mai fiu ko ni pa ko fa mo pe ke to nga motor ka mata ka pa ko ha mo ngai fiu o ko ke lava pick up man to fo ko fiu ia lava ave ki he minister ma ko pe a fiu ia u pe tol i polo kalama ku lahi fo ni fa matala na ia ke fa matala ko fe hui ke loko lahi ia ko pa lava pick up ke fe u petol o ko fe hui ko do pete mo hanga seni mai lava ave fe polo kalama ko ia ka te lava pe o to pick up fe hui ko ia ke to ki fa hu ha polo kalama ho po mai fa malo fo ke ta ko sponsor ko nga hi to kon ko ta pe mo fai ke ta polo kalama lava ke lere ai ai programa hanga ko South Pacific Loans o ku o atu mau pe ai famalo que está aqui tupo pe ma South Pacific Loans i ho mo lava ke bo tokonia ai programa ko vipon medias me heta wene tolu mahalo pe ospela ai o ku ke te tuku hataimi me sanu ali te se mag mo tokoni fa pa anga ko taki mo doling ai main sponsor ko ia da programa South Pacific Loans e no valungeau valu hiva valu ka pau ke fe ma no i Auckland no sila te ke lava pe o fetu taki i fika telefonico na te lava pe o lea ka stalik tu bo pe ka taha ni ka unga we i manukau te lava pe o lea ka tiki na dole no valungeau valu hiva valu te na lava fia ke na lava tokoni atu ke te koe i ha whahinga taimi pe ko e whamalo hono wa whamalo atu ke tiki motolo o mo wa fea tau whare ko si ulu Francis Tickets i loto nuku alofa hanga ke tau mo pe au building o ke tau whaaki pe ko ia o e
e tau whare mala o e Page Facing Store. Ko e pare ko siku o si mateu teu pia maa fe unga pia hai sini hono ngahi mea kutoa pe ke lava o ngawe aki. Ia ko si ulu pia ko whamalo atu ke kai toko lahi mo lava ngawe aki taimi kutoa pe ko ta u products ena ke he pani ulu. I mo tolgong mo sa ia whakamingi ho mo ulu ko ngahi products ko na ke mana ko ataha ia mei toa ke o kulawa ke ngawe aki i he ngahi ulu ka kai tangata. Pe ko ngahi lanu ke pe ayanga hono malohi o product. Ka pate ke kai atu asimai ai lanu light green ke tahenga mi aku lava whakamingi ak ho ulu ke pani i pe ko pa mingi o si ho kau uku pani ho ulu pa mingi i pa ke alu. Whaka fofa bit. Ka pau ke whia mau ke tu mau lai ulu o na te ngawe ko ai pe mahakoti maka lanu kula pe lava whiu ngai pe lanu pulu. Ka ngahi lanu ke kong ma watu i he Bobo X te ke labe o sets he ku kolon ka ngahi lanu ka adoa ko ia au nau ke pe ho nau whatongia ke whaka ofa ai mau ka adoa atu ia pe me he tau whareko si hiva o e whatawhehi road i loto nuk alofa ko e tau ngahi kiripa klasi mana koa ko e wall pe mo e papelis o ku mau atu lahi au pito ia original ka adoa o ku factory warranty ta we ua a ngai kiripa e ngai whetu kona nau hanga ngai. Koe ka kopi ni hange ko ngai kopi ko whatau he i he free market ke whatau atu he mahinga maa ka koe sila pe koe kopi koe kiripa ko toa koe ni koe original ka toa. O te ke fusio ke mahu inga koe ngā he koe koloa koe maa dahe kuma blaba o atu ke au atu ki tongana ke o te ke te hela ia he whenga mai ki muri. O whakatau ai hau kiripa. Ko e kautaha maka ko ia Filon Tesi i Brisbane, Australia. Te ke lava pe whitu utakia he whika ko e nā no a whā wa no he wafitu wha anima wha taha. Ka pau ke whia mau ke whotu o hangai fu makala lahi pehena. Monument i ho of anga pe mono maka pehe tanga mangai kupesi. Ko tui Australiana ko e lele taha ena te ke lava whitu utaki ki ai. Ki te hena koen ko tes, te lava tokoni atu kia te koe i ngai whia mao ko toa pe te ke lava whakahau ko kia i koe tau whare ke koloa wala i Page Facing ko tiu ko si iloa pe te ki mautolu mo lava pe o au kia i o ku laka pe a ngahi wala ko ia mo i kuonga pe mo i taimi te ke lava whahinga mea pe o au ki he wala i whanau wala ka kai lalahi te ke mao ko toa pe ia pe me he Page Facing Store ko tui ko la ko ngata pe ai tau tuaki ko ia lava ke mau atu i he ahoni ka mo pouria tau toki whelongo aki i he taimi ka hoko mai ko polokalama pongpongi hoko ai fitu pongpongi ko e polokalama ia pia mo e tuate lavlavu fika valu ko e pia mo e tuate lavlavu i he hoko ai fitu pongpongi taimi anu silani pongpongi a pongpongi ko taha ho ata taimi anu silani Polokalama ia pa mo Profesa Sio Laftani pia koe whae fiafi koe polokalama ia pia mo te wita akau ia kui ke conservative pia mo te wita akau o ku o atu ia ia taimi wha conservative common sense ia ko taimi wha ia a pongpong polokalama ia tolo a pongpongi pongpora fitu pongpongi ko e tuate lavlau taha ho ata Profesa Sio Laftani whae fiafi te wita kau. Ka mo pouria, tau toki whelongo aki i he taimi ka hoko mai.